O te whatala whātu fo ila mai maunga lo tātu no, ne fu tātu whilo ilo ngā tono ne bai aso tātu pokalame masani o tātu update. O leo ngā tono ne bai aso na whai ese sao ni ngā alo ia ma sao ni ngā tele sa whape tala alo ia ai. Le aso whamanatu le mata ngā ruenga o wafu po le Samoa Port Authority le pulenga wafu i mtautu i pia. E pe ona a toa ele lua suma le 5 tausanga talu ona whaabai mai le nei foi tūtino o le malo. Whaia le sao ni ngā roa ia le malumalo le kale sia katoliko i le pea na awai le na fionga le ao le malo te mai tai pale mia ka peneta mai se suia le pale mene mfaululungo mtanga luenga whapele mtanga luenga wafu e pe ona iai le aso atofaina mo i lantou. Tele ni sio vahenga sa ho o iai i le tulanga i pe ona toi whafangu ma iai le tau mwhainga ma le atina ina o le nei tūtino lewa avea o se fesoa soani tele o tupe maua le atunu. E pe ona sila fia tele ni se o tau sanga sa whapena tau fia ai ia tulanga o tātou tupe maua ona o whaama ina a fia i le atunu o pita iane e le ima whai ona motu sia i le ala ngā tupe lea le atunu na maua mai le pūlenga wafu. Telefo ini se soani o whapena ona tau au ina mala asia au sia le matati ele matanga duenga po le pulenga wafu ua whapena whai mea lofa antuai i le tele o vahenga o le atunu. Na mamuli le nganga whaapatai ele na fionga le taitai ele malo fia me Dr. Naomi mata afa i la tau o lo tau wasahina ma ngā lulue fita tunga i le neiva i tau ma le neiva i taimi i le tofinga ma le tau avea leo le pulenga wafu o te lelo latu sao i le tamau aingo le nu. Te le niso vaengo le apapena solo i le neiva yaso whaamana tuina i pia le aso whanau le lua suma 5 tau sanga talu na whaavai mai le nei mtanga ruenga tau walunga se tau maftanga tele. O le a wha winai mata puni ai sa mata penanga o le whailonga ino le lua suma 5 tau sanga o le pulenga wafu. Ka peneta i le whalamai tele mato atua i le neiva yaso. E pei ona si le fio le tasi le vaenga na la ngai le fonatanga a le mautafono le pale mene o Samoa na si mwai atu nei. Le tūlanga o lo iai le wha le tonu le o unanga ma tūlanga o vaenga o le whalamai tele mato atua. O liso vaenga na mua i asia i le ngata o potu tinga ina o lo papenao na iai le manchelo le atunu o lo tau fiai po i le whalamaliu i mato atua o le vaenga o lo iai a le wha anta o poto o lo whapenao na te wina ai mai la au ma le tele o no whanga o lo whapiai reporting wha maumaunga e au na wha le leia. O mori mauwina le se singa le kapeneta i le aso ana nafi na whapena le tele o vaenga o le whalamai tele mato tua e pe ona la ngai le saunanga le te tai e le tua ngai fionga tui la epasa i le malia le ngoi. Tele niso vaenga ua whapena tāpena iai le whainga malo le nei mo le toe wha leia e pe ona tu ese ni ai i le talo le tupe pe ona pasia niso vaenga tupe tu sama le tasi miliona mo le whale leinga o niso vaenga o nanga e whaatino ai le tute o le matanga ruenga i le whiawhio i ato le tunu o loo mo o mia se feso swani. E o lea se singa na papena lo ona whea se whanotanga sa whakapenenta e whaatino ai niso vaenga e pe ona lauli liwina ai le toa wha e tu sai ma wha maumaunga le tu langa o lea se singa na whaile whauma le nei vaenso. Manatu o le tele o niso vaenga sa papena se singa o vaenga umaia e pe ona ripotia i lungo wha maumaunga manunga o saunoanga le mautafono e au ona ave iai le whaamomua le matanga ruenga ma le whainga malo mo le toe whale leia o ia vaenga a wā le fotua i atu ma le awhio atu o le maru tele o le atu noo. O whaamautu ina nei le tu ese hina aloa ia leo le matanga ruenga o te alonga mai le matanga ruenga o a onga maanga nuu e pei ona iai le amatanga. O le vai aso le nei sa pauninga aloa ia matawaloa le tu ese ina leo o ia i tu tino o matanga ruenga le malo. E pei ona sila fio le matanga ruenga fau lea le malo o whaingo ina o le matanga ruenga o a onga mano whanga e manu ia ma fia iai tangata lau tele o le atunu o leo wato fiela na fionga lau matia manu ringo por saul na te tau abea lea matanga ruenga. I le saunoanga au tuala na fionga i le taitai le malo fia me Dr. Naomi mata afa
na ia sao no ma ia ta uai le tūlanga pe ona manatu ai le tō whawa ile ka peneta ma le whainga malo ina ia whaobai le nei matanga luenga fōu ina ia sana tapu maati na ai le tūlangi ale whanau po tupulanga lalabao ale atuno walo ia nei le whaatuina le nei matanga luenga ilona no whanga au tui tuana imanto ma ua momotu se atu ai ma le matanga luenga wa onga mata longa manga nuu pe ona iai le amatanga le fionga Mtia manu ringo pusao o leo o fidifidia a toi malona au wao ni si fo yo tamali we longa fo i no lato sao le tulanga tauta alonga leo o lato va lua malato se lato titau a bea na matanga ruenga o ta alonga e pe ona yai o ni so wa henga lo papo i le nei matanga ruenga e pe ona yai le no fanga au tu ta faonga mamai moanga i tu al mauta la malo fa ngoi no Friendship Park o i tu tinu mai o lo papelo o le vava ainga le matanga ruenga o ta alonga e pe o tala alo ia i le amatanga o le eipa yaso. Ua whaasale le whamsinonga maurunga se tasioli e suafa ia Francis ma moe mai le fio anga o ba yusu. I lona o so whaia lea o se tasioli ave taxi ave ta avale lau pa sese la ititi e pe o nei se whao lave ni le tau sangan se mbaya tunei. I wha maunga mto laulonga le wha msinonga le tua leo leo na ta uai e wha pea. O le masino au kusa le tau sangan se mbaya tunei lua o lua tolu. Na ta au fia ia le li o Francis le ta vale la pasa se la ititi luma le maketa ia i savalalo ia pia. Ma whai malanga antua i mō mai telefou. Au anga i whai ngā malanga na ia wha pea tu. Ile ave ta vale pe ai se ana bili atuai i lona to lua ma fai atu ana tala le manuia a fa lo longo lana fa nau lua na fesilingia fo ia le dia Francis le ave ta vale pe o fai se la afea po se la mafutanga fa po yuli ma lona to lua eli mfai ona taliane ia le ave ta vale la pasa se la titi tu sai ma fesilin tu naifo pe tai na fa nga ina loa le li o Francis le a penga matau tia po se mea maloma ai ma whaatina i loni ngai ngoinga no so wha ia ile abe ta vale o le taxi la upa sese na whamanu o lia mati whaitua le ta vale ma lawe vea ni so ta vale whioa i lunga le ala teile i lea taimi i le tolo launga le whaiunga le whamsnonga sao no aila na whionga lea tau San Darrell Clark o le ngai ngoinga sa e whaia Francis e whaisiong honga i le ngata manu anga na whia ai le tabale ave tabale la upasese le na fape ia ia ngai ngoinga ai na afia fo i manisi fo yo tabale ma afia ai ila to sa fe mala nga i lungo le ala tele le taimi na matamele fu al famsnonga ile fa to sanga ma le ono masina pitai na to ese ni sio masina ono i tu le lei e pe ona fa ma wina ilo na babi yo ino mo lianga i lumo famsnonga fa to atu la ile i lumo famsnonga Antoi masa report le laser po le pokalame o fai ngoina le Salvation Army sa awai ai mole ono pa yaso tutoi mai ai le lua to sanga ma le fama sina wono for salai nei le li o Francis ma moe mai le fi ongo vai yusu ile fale pui pui o le aveta vale na afia e sofa ya ato nio fasu ma lima to sanga mai la fi ongo ma yangi tato felo ipea ngana sa ya so fo me manuia